Wo spricht der da? Nix, oder? Den, da kommt er nicht um. Маневр готов. Oh, da. Das war meine Fabrik, oder was? Экипаж к бою. Есть. Саперы ждут приказа. Экипаж к бою. Ja, gut, ich soll mal wieder abbauen von das Ding, oder? Маневр готов. Weil der ein bisschen gut deppert. Есть атаковать цель. Und der Panther, hier doch. Den war mit der Schuh. Вижу цель. Жду приказа. Танкисты на связи. Есть атаковать цель. Вижу цель. Хорошо, начальник. Eine Bombe wieder doch. Der hat das gerettet. Ihr wollt nicht wissen. Reparatur geben wir hier doch. Die mit die retten. Есть Wenn es атаковать zum Retten цель. gibt. Oder nicht. Вижу цель. Ja, also lass dich um. Есть. Bei der Deckung. Экипаж к бою. Also hinfolge, bist du nicht. Маневр готов. Саперы ждут приказа. Есть атаковать цель. Ja, das Pantherlein. Von Ost. Oh, da ist er. Der kommt ja mit den dicken Dingern. Der hat den Elefant geholt. Атаковать цель. Экипаж к бою. Wenn die um einblößt, wird schon. Приказ понял, товарищ товарищ. Экипаж к бою. Vollbrumm, Nachschlag. Bis Rupplund. Вижу цель. Маневр готов. Экипаж к бою. Jawohl, Mann. Da kocht die Fett. Что-то готово. Маневр готов. Бою, бою. Батарея. Ja, wieder runter, wieder. Вижу цель. Поехали. Есть атаковать цель. Ein Elephant. Hau der Schlucke.
готовы. Нас подбили! Танкисты на связи. Приказ понял, товарищ командующий. Meine ganzen Ponton geschlungen. К маневру готов. Понял. Батарея к бою готова. Und wie schaut denn aus? Hast du was? Ein Hinfall? К маневру готов. Die waren Siege. Все, к бою. Поехали. Passen, der kommt von unten. Экипаж к бою. Das Zdrowie. Er gibt die bittere Pille für die Nazis. К маневру готов. Поехали. Ja, was möchte der Jü? Танкисты на связи. Oh, Bandito, geh mir Deckung. Ja, was möchte er? Саперы ждут приказа. Танкисты на связи. Вижу цель. Танкисты на связи. Вижу цель. Achtung, Verstärkung. Die gibt genau richtig. Экипаж к бою. К маневру готов. Артиллеристы готовы. Da unten brennt die Bude. Танкисты на связи. Довезем. Товарищ командир, с дальнейшим фронтом. Совершенно точно, товарищ. Готовы, товарищ командир. Was passiert jetzt? К маневру готов. Приказ понял, товарищ командующий. Есть Weil der у меня Wahnsinn. цель. Mit dem Nebenwehr verschiebt. Oh Gott. Die blöde Sau. К маневру готов. Oh Scheiße. Приказ понял, товарищ командующий. К маневру готов. Aber um mich vertagen? Ja, gibt noch was. К маневру готов. Da, Jevin. Что-то готово, товарищ командир? К маневру готов. So, Panzertrüppchen Nummer 1. Есть. Ah, tуда. Довезем куда надо. Bei, die Chips da. Schick's mir weg da. Da, keine Sau. Батарея к бою готова. Что-то готово, товарищ командир? Танкисты на связи. Товарищ начальник. No problem, слушай. Есть. К маневру готов. Поехали. Батарея к бою готова. Ich will ein bisschen meine Wand zusammenkratzen. Пехота готова. Wir sind ein bisschen knapp bei Kasse, gell? К маневру готов. Экипаж к бою. Haha, mit der Elephant. Пехота готова. Die blöde Sau.
Torwart ist auch noch davon. Батарея к бою готова. Eine Batterie, ganz gut. Зачет к бою. Freundlich, freut mich. Wenn es Raketen gibt. Und Katjuschka. Die schlug zu. Herr Ruppel, schau blöd aus, du Wisch. Да. Саперы ждут приказа, товарищ командир. Артиллерийцы готовы, товарищ командующий. Да. Die packe ich gleich mit der Hünde. So, ich sag das, eine Artillerie habe ich pulverisiert. Mit Bravour. Маневр готов. Экипаж, к бою. Ein Sniper, du mir einen Sniper. К маневру готов. Экипаж, к бою. Так точно. Wir brauchen einen Stall. Саперы ждут приказа. К маневру готов. Пехота готова. So, wer ist die da hinten? Есть. Verwohnen oder was? Ja, geh mal, Nachschlag. Есть. Есть. Fräulein Katjuschka, wie schaut denn aus? Артиллерийцы К готовы. маневру готов. Батарея к бою готова. Да, Артиллерийцы начальник. готовы, товарищ командующий. Der hat mit einem gesungen, der hat gekriegt das Saures. Oh, das hau ich ihm. Зачет к Du бою. eine. Weil du ballert. Warte mal. Ich glaube, wir sollten mal speichern. Seht ihr das? Irgendwo schwimmt die Hemme. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Батарея к бою готова. Und Batterie, wie schaut denn aus? Батарея к бою готова. Katjuschka, das macht sich spannend. Огонь! Oh, scheiße, Schü. Ich kann mir nicht leisten. Мужики, быстрее! Wenn die wollt, bin ich am Ende. Батарея к бою готова. Артиллерийцы готовы, товарищ командующий. Зачет к бою. К маневру готов. Да. Wobei, fahren wir durch? Пехота готова, товарищ? Так точно. Die schicken mich da oben. Артиллерийцы готовы, Die Ablenkung. товарищ командующий. Здесь, товарищ генерал. Зачет к бою. Жду приказа. Артиллерийцы готовы, товарищ командующий. Jawohl, Burm. Erfolgreich pulverisiert. Здесь, товарищ генерал. Unten oder noch eine?
маневру готов. Саперы ждут приказа, товарищ командир. Ärgerlich, schon mal langsam aber sicher, kriegen wir die Überhand. Есть. Die Buschen noch. Die steigen mehr aus. Готово. Так точно. Есть. Der Krempel noch. Понятно, командир. Жду приказа. Танкисты на связи. Пехота готова. Ja, wer ballert hier? Есть. Ja, na, schickt er los. Пехота готова. So, vorne Katuschka. Mit einer bereit. Bella, wenn es sich da tut. Пехота готова. Есть. Батарея к бою готова. Die Meisterbatterie. Батарея к бою готова. Vorbei. Da kriegt er Granaten. Die eine haut. Батарея к бою готова. Огонь. Ja gut, hau mit drüber. Ist so wurscht. Da unten noch ein Granatwerfer. К маневру готов. Поехали. Батарея к бою готова. Батарея к бою готова. Да, начальник. Есть. Есть. Okay, Mann, ich sag dir uns, wir greifen noch. Denn ich mag überhaupt behaupten, der ist schon reif. Der holt er nicht mehr. Auf der linken Seite. Приказ понял, товарищ командующий. Есть. Bella, gib mir mal auf die 4. Пехота готова. Meine Infanterie, Совершенно точно. Einheit bereit. Denn wir greifen nicht mit 3 Gruppen hoch. Pass auf. Eine Salve kriegt er noch. Расчет к бою. Zur guten Verdauung. Саперы ждут приказа, товарищ командир. Будет как новый. Pass auf. Da haben wir einen Panzer raus, kann ich sehen.
готово. Артиллерия готовы, товарищ командир. Жду дальнейших указаний. Есть? К маневру готов! Поехали! Moment, Burm. Den tue ich speichern. Und jetzt gib ich. Вижу цель! Und die Russen rücken an. Wir blenden uns hin. Хорошо, начальник. Die Rippen haben wir vermöbelt. Поехали! Что-то готово, товарищ. Ja, Kameraden, da tun wir noch was. Есть атаковать цель! Что-то готово. К маневру готов! Da sind wir meine Artillerie. Die packt ein bisschen um. Weil da hinten, oh Gott. Батарея к бою готова. Ко взлет, к бою. Komm, anderer Plan. Wir greifen die Brücke. К маневру готов! Und die Nazis nutzen was. Есть атаковать цель! Steht euch vor. Быстрее! Что-то готово, товарищ командир? Экипаж, к бою! Жду дальнейших указаний. Катюшка. Der hat uns gemacht. Der wird ein bisschen kriminell. Jawohl, Mann. Der will mich heute lassen. Und Raketen. Hat der Birne. Экипаж, к бою! Что-то готово, товарищ командир. Und guck mal, so glittert. Патроны кончились. Есть. Экипаж, к бою! Есть, товарищ генерал. Довезем. Что-то готово, товарищ командир? К маневру готов! Поехали!